Hadin ka jingai pensungau jongki pajba ya ka jingdon kam ya kilat jingerap syai ki basa quarantine jongki ki balahap bansyong quarantine hadin ba kiwan na barjala bat ki donru na pedeng jongki ki balahap bansyong quarantine namar ba kilet chimbenta ha ka interview kam DEO ha office jong deputy commissioner Gariboh district Hanongpo bat lapan bana na ki bor sarkar ba na pedeng kite ki saus pa ngut tam ki balawan interview kam DEO ha ka khatwe tarik u Julai arjar arpau udon uwei wayo kempang COVID-19. Hadin lais ngi nadu ketika sengi interview na kaliang jong ki bor sarkar kilapan bena babaro ki bawan interview kam DEO kinhap bansyong penkerpang ilade ban yada nak jeng sapriang jong ukunyang jingpang COVID-19. Na kaliang jong ikong indaker tariang ibade iwe na gilong kemi ibami syakmat ban lej penpo ya kilat jingirap nadu kapor lockdown tat hadu menta kesengi ikong indaker tariang ilalej ban penpoi sa syak kasunong jarasi na kebenta ban lej ai ya ki jingirap syak kasunong jarasi ha keba kane kasunong kidon hadu nyongut ki basyong quarantine ki bahap ban penkerpang ilade hadin bakilet simbenta ha ki interview kam ha ka khadwe tarik ubna Julai harjar arpau ha office deputy commissioner Gariboh district Nongpo bat arngut pat ki buan pai na kithan bernihan. Na kaliang jong orang basunong kasunong jarasi ba Petrus Komdej ulapan pau ya kejing kublai ke ba kerpang ya ikong indaker tariang ibalakuloi banirap ikipaj ba ke ba omdej tang ha kasunong jongki Henry hakeleng ki jaka kathany sning ka ba ilalej ban penpo ya kejing yarap nadu bawan ka lockdown hakari. Hagane kesengi na kaliang ikong indaker tariang ilano jingirap da ki marbam sya ki basa quarantine bat da kasong pisa sya kador barsunong jarasi na kebenta ba kasunong kala ban penbiang ya ki jingdon kam na kebenta kate ke jakasa quarantine. Na kaliang ikong indaker ila kentu ya baro bakim dei bandon mensim sngauting Henry ki dei ban long klain mensim bat ban kan mau ban bu ha ki jing duai na kebenta kari baro kawai. Iron pedeng ke jing jinjar ke jingjar jom menek tam ko coronavirus te sakawai na kaliang kadar balsno ngadap da ke jing sungu ka bakhrau ya ikong indaker tariang iba na kapor se kapor omdei tangne segiwe kisinong rude ilakloi ban yaram segijing ai jungi ban pendap pendiang maka benta kini kun samla donru iba apeng kijing pule apeng kikam kijam andre hakane kijing ja imban se ken hap ban syong aslit yala jong hakane ke caka ba ka komiti kelapan kre teng ai kuble fi kuble sejarnu kong ya kijing ai suha ka jungki kermen ba ublei don kat bat pi ngi na kaliang kador balsnong ngi mela basiu kaliang dei tang kijing duai ba don pedeng kijing ko jingkia teng ai kublei kerpang ro na kabenta ka CMC jong kam jersey tengkat ki asya angganwadi bat ki khamtam ki executive member ki ba lai tristem nadu basdang menta la lai benai sau benai ki lai trelang bat pimbit biang yang kena sentar bat kunju don ki basyong hala ki jong ki kisam kermen ba kinang yo kagmet kapoi ko ya te nakaliang kador basnong ai kublei sasin ya Gariboh news ke ba barbor ki jadon pekat bangi ki rap ngi ka ai mensim ngi ba ya kijing don kam kijungi leng ba kijungki ila ban yo kijing rap ki babun te kublei sibun sasin iti kam tam ya ba rigid bat iba koras marwen te nakaliang kador basnong imdon ni ai ban sugliang tang kicin semua kublai sibun. Ya, kublai na bentan jongge kong ya. Kublai sibun na bentan kijing aisim ha jongki na kabenta kine ki bai shom quarantine ne. Tena kaliang jonga kum ka asya ya le ban pendap hi kat kum kamram ki ba ka sarkar lapha khamtam na hal pernan. Te kat kabrang don lagi benta ya le ban trilang hi bat hi lomba sno ki kanwati bagi executive member jong kasno te hakaba ngin ai musim yang kini ki basa pantai ne man kele khamtam na kamta ka jing ko jing kya jong ki we ban ai musim bakin don hapedang ka jing shingan ka jing kata ka jing bum don jing super jing hot hakaba kisa ne kin don barobor ka jing yetri lang bat ni te na kaliang jonga omdan ai ban kan hakan ni kuat tang tai lesibun ang baning ko nga ay ngu yob late sa kanra number bola update yang kala dengan sa sisil mangan poi hangli kasno jong fiba ko ay ngamdan ay ban ay wala jing ay jong ay de maray baret ro ndai to priang gi jing ay baret ki janga
bat nga kerpat ya kini ba syong karantain hini ro bat hinde ban ret mensim shania bat wajur ho blai nang bo blai unri un semare fi baro ngadan hapdang gajing bampoi bamkia ndrai ngatang syutip kini berpai ka mensim jonga kam ailat ban ngaman si bangan wan hiya chane bangadan ka mensim sosin ai na kam tajupi tanghe dik tin khuble bat ai khuble ro irang ba shnong kubjo ya fi kong balai dan lang hini tanghe ni tin khuble sibun